pomoći i spriječiti ulazak Talijana u Zadar, a svakako i na Molat. Majka vrši pripreme za doček. Skrojila je veliku trobojnicu kojom ćemo okružiti terasu okrenutu prema moru, jer vojska će se iskrcati pred našom kućom. Otac obilazi kuće u selu radi dočeka vojske. Bilo je rano jutro. Otac i majka su došli u sobu, zabranili da izlazimo iz sobe, zatvorili nam ove prozore, ne smijemo nigdje da se maknemo. I oni otišli, a nama onda kod djeci interesantno šta je to, zašto ne smijemo. I mi odemo na terasu i vidimo vojnike. Pa to su oni zbog koji je majka napravila zastavu. I uzmemo tu zastavu, bila je u ormaru u našoj sobi i bile su neke ove vitice i mi to složimo i sad gledamo, porvirujemo glavicama našima, Vilko i ja, stari brat i ja, kad oni nas gledaju i čujemo, psuju nešto, ne razumijemo šta kažu, ništa ne razumijemo, šakama prijete i vidimo nekoliko njih koji su potrčali gore prema našoj kući. I sada šta će biti? Čujemo ispred naše sobe neku veliku galamu, i otac i majka, i konačno otvora se vrata, kaže dođite djeco na terasu, kao odakle ova zastava. Pa mi smo izvukli iz ormara i tako nekako se sredili odnosi, ali odmah su počeli bivati loši odnosi sa okupatorom. I kažete negdje da ste veoma rano, kao šestogodišnjak, ušli u politiku. Kako se to desilo? Odmah iza toga, opet majka nama prišila zastave djeci, 4 djece, prišila zastavice. I jedan je Talijan meni to otrgo, uvatio me za ruku i onda me spušta u more i diže gore. Ja gutam more, i to je bio krupni početak nesloge. Onda je brat Oskar dobio metak u čelo, ali metak koji se odbio od drveta. U početku smo smatrali, otac je smatrao da su pucali namjerno, međutim nije bilo, jer onda bi bio probio svakako, dječje čelo nije jako, nije tvrdo. I tako smo onda zaključili, otac zaključio i odostali smo da pravimo problem od toga. Ali zbog ovoga što me stavlja u more, ja se odlučim da se nekako protestiram jače. Gore su oni imali malu kasarnu i stražar je bio na početku dvorišta, pa je dvorište, pa je onda prostorija kuća gdje oni imaju 10 uvijek na straži. I sada ja sa ovom zastavicom pokrijem rukom zastavicu i prolazim pored ovog koji je na vratima stražar. Na vratima stoji njihov starešina, a ja onda spustim ruku zastavice, on skoči i otrgne mi to. Ali ja sam putem skupljao pljuvačku u ustima i kad je on ščepao zastavicu, ja pljunem mu u oči. I okrene se i pobjegnem. Sad odatle do naše kuće ima jedna nezbrdica. Po toj nezbrdici ja bos lako trčem, ali on sa vojničkim cipelama ne može jer će pasti. Ima one... I sad kad sam došao blizu kuće je ravnica i on me stigne, kad sam se penjao i uhvatio ključanicu, uhvati za vrat, izvuče šipku za čišćenje ove puške i iskrvari mi leđa. Ja nisam mogao vikati, nisam imao snage više da govorim, da vičem, ali me je toliko izranjavio da je skroz mi leđa bila krvava. I tako me ostavio i poslije kad je otac došao, nađe me tu da ležim u nesvijesti, i to je uzbunilo. To je bio početak mog sukoba sa vlasti, istina okupatorske, neprijateljske, i to je ostavilo vrlo jaki utisak na mene. Bio sam u 3. razredu osnovne škole, kada sam s terase ugledao oca vezanog lancima za stup, nekada crno-žuti, što ga je otac obojio u bijelo
da se izbriše taj znak propale carevine. Otac je često pogledavao na nas djecu i majku kao da nam nešto želi reći. Majka je izlazila na terasu, pogledala bi oca, uhvatila bi se za kosu i ušla u kuću. Talijani su nam nudili da prihvatimo državljanstvo talijansko, sva četvorica bit će stipendirani, imat ćemo poslije i položaje, jer ako se moj otac, moja familija opredijeli za Italiju, onda će nas 3 sela na Molatu slijediti. Jer moja majka vrlo je bila ugledna, ona je liječila, nije doktor, ali je imala znanja i tako da su nas volili. I tako je to bilo i onda smo otputovali. Ali je uvijek ostalo u meni opasnost da Italija zadrži Dalmaciju. Zato sam bio jugoslovenski orijentiran, tako su me otac i majka odgojili i to se meni dopadalo. Ima, kaže, tamo neki kralj u Beogradu, nisam razumio, tumačili su mi šta je kralj, šta je to Jugoslavija, sve su me učili. I specijalno su mi stalno govorili o Smodlaki i o Trumbiću. Doktor Trumbić, doktor Smodlaka. Trumbić je Krsku deklaraciju potpisao sa Pašićem, a Smodlaka je vodio ove dalmatinske seljake i sve ih je orijentirao u smislu ujedinjavanja svih onih Slavena koji žive tu pored nas. I tako je počela moja politička aktivnost. Već duže vremena komunisti vrše na mene jaki pritisak da bi me privukli za naprednu stvar. Najprije su to bili moji poznanici, među kojima i jedan vrlo bliski prijatelj. Neke parole su bile vrlo privlačne. Borba za slobodu radničke klase, borba protiv siromaštva, a za ravnopravnu raspodjelu dobara. Svi imamo jednaki želudac i iste potrebe, borba protiv rata, a za uspostavljanje vječnog mira. Međutim, bilo je i parola na koje sam se zgražao. Onda sam ja naišao na jedan broj lista otadžbina. Uzeo sam kao nešto novoga, pročitao i čudilo me kako tamo pišu ono isto što ja i moji prijatelji razmišljamo. I vidim ko je vlasnik, ko je pisac, Ljotić. Nikad čuli za njega, mada je on bio već u vladi kralja Aleksandra, ali tad mi smo bili odveć mladi i nismo mogli da se sjetimo niko njega. On je bio ministar pravde. I ja sam rekao prijateljima, ajde pročitajte ovo. I pročitali i kaže, pa svi mi mislimo ovo što on piše. I tako smo mi odlučili da glasamo za čovjeka koga nismo ni čuli, ni vidjeli, samo smo ga čitali. Onda smo odlučili ko prvi ide na ispite u Beograd, jer smo se mi iz nekih vrlo smiješnih razloga odnosa prema gimnaziji, klasična, mislim i realna gimnazija, oni su svi išli u Zagreb, onda smo mi rekli ajmo mi u Beograd. I tako smo došli u Beograd. Ko prvi ide na polaganje ispita, neka traži tog Ljotića, neka razgovara s njime, neka vidi ko je to i šta je. I stvarno dopalo mene. Prvi sam išao ja i neko me uveo u jednu praznu sobu i tu čekam Ljotića. Ljotić dolazi iz druge sobe, vidim jedan skroman čovjek, ali vidim da je ozbiljan čovjek. Priđe, pozdravimo se lijepo i onda mu ja kažem da dolazim poslan od mojih prijatelja, glasali smo, ne znamo za koga. Gospodine Ljotiću, recite nam, molim vas, ko ste, šta hoćete, šta je vaš program i ko ste vi uopće, kakva vam je istorija vaša. I onda vam prvo na jedan lijepi način zahvalio i o sebi govorio, o svom ocu, o svome djedu, gdje je počelo od predaje ključeva sa grada Smedereva od strane Turaka Karađorđu. Tu je počela ta veza. I dalje što je bilo njegovo učešće u
drugom Balkanskom ratu i u Svjetskom ratu. Šta je mene impresioniralo iz tog njegovog ratnog doba? Impresioniralo me naročito što on nije bio pozvan, svaki put se javio dobrovoljno, što je u Svjetski rat ušao iz Pariza, napustio je Pariz, opet nije bio pozvan, znači nešto ga je vuklo, da ako treba i da se žrtvuje. Onda sam mu postavljao pitanje i saznao o tom zadrugarstvu, njegovom radu na zadružnom polju i postavio pitanje koje je bilo najvažnije u mom životu i u čitavoj mojoj političkoj aktivnosti. Pitao sam ga, molim vas, da li smatrate da i industrijska poduzeća mogu biti na zadružnoj osnovi? On kaže, apsolutno, jednako kao i poljoprivreda. Taj odnos prema ideji zadružnog poduzeća, zadružnih fabrika, to je ono što sam ja želio i tako sam se odlučio, vratili se, referirao i počeli smo sa tom aktivnosti. Godine 1936. boravio sam mjesec dana u studentskom domu kralja Aleksandra u Beogradu. Među studentima bilo je mnogo komunista. Oni su izražavali negodovanje što je upravnik policajac. Pošto sam položio ispite predviđene za taj rok, spremao sam se otputovati za Split. Iz sobe sam čuo žamor i kretanje studenata prema auli u prizemlju. Nešto se događalo. Šta je, kaže, pobuna? Zašto pobuna? Kaže, treba izbaciti upravnika studentskog doma jer je on policajac. A u stvari nije bio policajac, ali tako je išla glasina, tako se širilo i onda govornici. Javi se najprije Mijalko Todorović u šumadijskom onom odijelu, mršav, visok, kosa žuta, zato je poslije u Partizanima imao nadimak Žuti. Ne Mijalko, nego Žuti, po tome. I sad djelovao je vrlo uvjerljivo, ali i govorio je stvari koje sam mogao akceptirati, ali bilo neke koji ne. Ali dosta je bilo onoga što sam mogao prihvatiti. Sad, bila je intervencija, policija i tako dalje, ali to svi koji su govorili i svi koji su bili uopće u domu, svi su dobili od žandare Kundaka. Jedino je Mijalko uspio da se ispod kreveta, iznad kofera, onako mršav, da se sakrije. Jedini Mijalko koji nije dobio batine. On je počeo s agitacijom kod mene i još neki drugi komunisti, ali međutim, koliko je on vjerovao u svoj komunizam, toliko sam ja vjerovao u jedan kršćanski antikomunizam. I nismo mogli da se sporazumimo, ali smo cijenili jedan drugoga. Zapravo moglo se reći da smo na neki način prijateljski se odnosili. Kad sam ja vidio da on nikako ne može ništa moga da prihvati, onda sam ga pitao, Mijalko, da li ti čitaš sovjetsku štampu? Kaže, a kako ću, zabranjena je, nema, ne čitam, ne pratim. Rekao, slušaj, ja čitam, ja pratim, iako je zabranjena, pa otkud tebi? Pa eto, dobijam iz Pariza brat jednog novinara politike, Živadinovića. On je novinar koji svome bratu šalje izvestija Pravda i Moskovskaja večer. I onda taj Živadinović daje meni i posle ja drugima. I ako hoćeš, ja ti mogu dati da pročitaš. Kaže, dobro, donesi mi. Ma čekaj, moramo se sporazumjeti. Prvo, ti moraš meni obećati dati svoju partijsku časnu riječ, jer samo njoj mogu vjerovati. Čovjek je prevrtljiv, ali partija, malo šaleja ovako, partijsku riječ, da ćeš od početka do kraja sve pročitati i tek onda mi vratiti. A u međuvremenu
I ako se sretnemo na hodniku, nećemo razgovarati. A nećeš ni ti doći u moju sobu, ni ja u tvoju. Dajem ti riječ, dobro. Poslije jednu 15 dana dođe, donese mi taj paket, kaže, evo ti Hrvoje, održao sam riječ, hvala ti, znači pročitao si sve, jesam. Pa šta kažeš? Kaže, to nije ruska štampa. A čija je? To Goebbels štampa u Berlinu na ruskom jeziku i šalje tebi za propagandu. Slušaj mi, Alko, ja vjerujem da je Goebbels genijalni propagator, ali da će se on baviti sa mnom, da će štampati zbog mene sovjetsku štampu, pa da ću ja onda to širiti, oprosti, ali to ne ide. Jedan od zanimljivih slučajeva koji se desio u doba vašeg studiranja je slučaj Paternoster. Riječ je o jednom od najviđenijih komunista među mladima tog vremena koji iz Banja Luke. Šta se to u stvari desilo? Šta vi znate o tom ubistvu ili samoubistvu? Evo kako je stradao. Prvo, ja sam vrlo mnogo slušao o njemu. I ja sam smatrao da je, i drugi su smatrali, studenti, da je on onaj mozak komunističke propagande i da on organizira na univerzitetu sve pobune. I mislim da je to bilo točno. I stalno je bilo Paternoster, tako da sam ja smatrao da je zaista on neka veličina. Pokazali su mi ga na fakultetu, pravnome, tako da sam mu fizionomiju zapamtio. I jednog dana vidim ja, spreman se ja da uđem u fakultet, on izlazi, ali izlazi sa zavezane glave i krvavo. Vidi se, krv ne može da se zaustavi, teče krv. Gospode Bože, to znači da ga je policija prebila, jeli? Sad, kako ću ja sad doći u dom kad u mojoj sobi sa mnom član komunističke partije, jedan drugi sa mnom je. I sve što se dovodi uvijek meni dolazi i mene krivi kao ja sam policajac. Stalno, a šta će tek sad biti kad je Paternoster ranjen ovako teško? I u strahu dočekujem mog kolegu koji dolazi, pjeva, šeta po sobi, pjeva. Ovako, hvala Bogu, ovaj ne zna šta je sa Paternosterom. Ali ja kažem, dobro, šta se desilo da pjevaš? A on pjeva dalje, pjeva. Ma dobro, reci mi šta se desilo. Paternoster. A sad, kako to? On pjeva Paternosteru, a Paternostera policija izranjavila, razbila mu glavu. On uvijek mene krivi, on me sad ne krivi. On je zadovoljan što je stradao Paternoster tu. I pitam ga ja, na kraju mi on kaže, Paternoster je u sukobu sa nama, jer on je izdao. Ma šta je izdao? Koga je izdao? Pa izdao je partiju. Pa zašto ga onda tuče policija ako je izdao partiju? On je protiv Staljina. On je trockist. A uvijek kad je neko tako zalutao, uvijek je trockist. Ajde onda ja se smirim. Tako. I nije prošlo mnogo, možda 20-15 dana, kad sprema se moj kolega, a vidim po svim sobama gdje su komunisti, spremaju se neko. Di ćete? Kaže, idemo studentski dom, studenti idu, zakupili su neke vagone, neka mala željeznica, uskotračna je bila koja je išla preko Topčedjera, tamo negdje. Kaže, idemo na izlet. Pa ja bi išao s vama. Nećeš ti s nama. Samo napredni elementi mogu ići s nama, a konzervativni, kao što si ti, ne mogu s nama. Dobro, ne mogu, žao mi, ja ne mogu. Uvečer se vrati on, opet pjeva. Pa dobro, šta pjevaš? Paternoster. Pa dobro, šta je s njime? Bio je s nama. Pa dobro, pa šta je bilo? Kaže, slučajno je ispao tamo iza Topčedera, ispao iz vagona i poginuo. I onda, razumiješ li,
radost veliku, paternoster, ispao iz vagona. Meni je bilo jasno šta je, naravno. Treći susret s Bosnom dogodio se 1939. kad sam stupio u advokatsku kancelariju Mirka Novkovića u Banja Luci. Ujedno sam preuzeo funkciju banovinskog sekretara Zbora za Vrbarsku Banovinu. Kako je izgledala Banja Luka u to vrijeme? Kakav je bio život u Banja Luci? Ona je bila Banovina, ali sam čuo od studenata iz Banja Luke, Ljotićevaca, sam čuo kako je divne palate su dignute i kako Banja Luka napreduje. I na kraju, kad sam ja diplomirao i tražio posao, nisam ga mogao dobiti nigdje. Bila je velika kriza. Kriza je ekonomska kod nas bila od 18. pa do propasti. To nije bila privremena kriza, ona je bila stalna kriza. Jer, što je govorio Ljotić, s jedne strane stoji posao, s druge strane radnici. Ali nema nikoga da ih dovede u vezu. Tu su resursi silni, tu su rude, tu su šum, to je sve. I to se ili malo ili nikako ne eksploatira. Tako da je čitava masa, ogromna masa je iz godine u godinu iseljavala iz ovih pasivnih krajeva, iz Dalmacije, iz Hercegovine, iz Like i odlazila u Ameriku, u rudnike. Malo ko se poslije živo vratio, više manje sve je to stradalo. Ali kad nisam mogao dobiti posao, ja onda idem u Beograd da vidim hoću li moći tamo nekako. I stvarno uspijem da dobijem rješenje da se postavljam za pripravnika u Toulon. To je onaj dio što Hitler nije okupirao južne Francuske, u konzulat. Sa izgledom da poslije napredujem. Pa gdje ćeš ljepše stvar nego to. I prije nego što sam otputovao, Hitler opet oduzme sve to Francuzima, nema ništa od toga. Onda sam poslije imao priliku idi u Zagreb, u željezničku upravu, neku zagrebačku, i kad sam odlazio za Banja Luku na traženje, išao sam da pozdravim Ljotića. On kaže, moraš li danas otputovati? Ja kažem, ne mora. Onda ostani pa razmisli. A što? Ovdje su došli studenti Banja Lučani i kažu da su tebi osigurali kod advokata Novkovića koji upravo otvara kancelariju, da budeš pripravnik od njega, ali i da dođeš kao sekretar banovinski u Banja Luku, jer to je već bilo ogromna organizacija, velika, nije se ni znalo koliko više broja, koliko toga ima, jer je to i sela okolo isto. I tako onda ja odem za Banja Luku i dočeka me ta ljepota, ta aleja uzdisaja. Znam da je bila kiša kad sam ušao u aleju uzdisaja. Lipa procvjetala, miriše divno, a nijedna kap kiše ne pada na mene. To je zaista onda bila senzacija velika. Vlada Dragiše Cvetkovića 29. oktobra 1940. godine zabranila je Zbor, a uskoro su počela uhićenja i odvođenja u zatvore, odnosno u logore. Tako sam i ja dopao u banjalučki zatvor nazvan Crna kuća. Sticajem nekih čudnih okolnosti obrali ste se i u Crnoj kući i to u ćeliji sa jednim čovjekom koji će kasnije uglavnom u negativnom smislu obilježiti vaš život. Šta se to u stvari desilo? Otkud vi u tom zloglasnom banjalučkom zatvoru? Stražar mi je došao i pitao me da li pristajem da dođe Gutić koji je zbog ustaške propagande u zatvoru, on i brat Blaž, ali da su u različitim ćelijama, da bi on želi da bi upoznao mene da dođe u moju ćeliju. Ja sam rekao, ali teško da će upravnik to dozvoliti. Kaže, već je on sredio to da upravnik se slaže. Pa dobro, neka dođe, jeli? Jer meni je bilo čudnovato.
nikada nisam se upoznao sa njima, jer smo se sretali na sudu, sretali se na ulici. Ja sam znao da je to doktor Viktor Dutić, on je znao da sam ja Ljotićevac Hrvoje Magazinović. On je mene posmatrao neprijateljski. Nešto strašno iz očiju je izbijalo njegovu i prema meni. Čudio se zašto. Ako je on ustaški opredijeljen, to je njegova ideja. Ja imam svoju ideju. Ali zašto moramo biti neprijatelji bez povoda? On jednog jutra ustaje, ali zvanično. Zvanično, nekako, ne kao obično. Prvo se oprao, pa se obrijao i onda se približi meni i kaže: slušaj Hrvoje, ja sam promijenio odluku. Kakvu odluku? Pa bio sam odlučio da kad propadne Jugoslavija i ja dobijem svu vlast u Bosni i Hercegovini, da prvo izvršim pokolj sve omladine Ljotićeve. A ja kažem: kako, zašto? Kaže: sekretar koji je prije tebe bio ovdje, a koje je Ljotić smijenio, djelomično vjerojatno i zbog sukoba sa mnom, jer oni su se našli u Mrkonjić gradu, u istoj gostioni. Ovaj agitirao za Pavelića, a ovaj agitirao za Ljotića i poslije jedan i drugi zgrabili stolice, tu se isprebijali i Gotić zadobio tešku povredu lubanje i bio je, mislim, 3 mjeseca, ako se ne varam, u bolnici od toga. I kaže: zbog toga ja sam odlučio da vas sve pokoljem. Ali nakon što sam razgovarao s tobom i vidio da si ti idealista, pošten i čestit, da je potpuna suprotnost od onoga koji je bio prije tebe, i kad sam me upoznao sa ideologijom vašom i vidim da je to jedna dobra stvar, ja sam promijenio tu odluku. Zato neću klati da se kolju Ljotićevci, nego prvo će biti umjesto vas da pokoljem sve trgovce srpske, a onda popove. Ja kažem: čuješ, pa ti izbudala. Ti si noća sigurno ugazio u snu na neki ludi kamen, pa ovakve gluposti govoriš. Ne govorim gluposti. Govorim ti ono što će biti. Pa kako ne može ti, prvo, Jugoslavija neće propast. A drugo, ako bi i propala, došli bi komunisti, a ne bi došli ustaše. A treće, ti nemaš uopće pristalica. Imaš par ljudi u Banja Luci, možda imaš u Hercegovini, ali nemaš ovdje, u ovom dijelu Bosne, jeli? Kaže: imam sve organizirano. Bio sam u Italiji kod Pavelića i iznio svoj program, on je to blagoslovio, ja položio zakletvu i sada polažu meni zakletvu. Oni koji meni polože zakletvu, oni će mene slušati, inače će oni otići od noža. Ja sam najprije pozvan u vojsku, otišao sam u rat, u Divuljama sam bio, a tu sam doživio rasulo, ali tamo su me uhapsili ustaše. Prvo su me zatvorili u tvrđavi, a u tvrđavi to nije policija. Ja sam odmah razumio što će se dogoditi, da treba da me se likvidira kao jugoslovenski nastrojenog. Previše sam volio Dalmaciju, pa sam onda volio Hrvatsku, pa cijelu Jugoslaviju. Uspio sam da se izvučem na neku majstoriju, Sutra sam opet uhapšen, ali sad odveden u policiju, jer to nije bilo više tajno uhapšenje, sad se zna da sam u njihovim rukama i tamo sam našao već otprilike 100 ljudi zatvorenih i priključio se i našao sam moje Ljotićevce tamo veliki broj i razne ličnosti. Došli su Talijani, oni su prvo uspostavili zajedničku policiju sa hrvatskom policijom i saznali su šta se sprema nama. Spriječeno je to,
moja pomajka i jedan profesor koji je poslije postao Titov tumač za strane jezike, odvojeno su otišli, ne znajući jedno za drugog, kod guvernera Dalmacije, jednog tanaskog generala, i ispričali plan što su saznali. On je rekao, znam, ništa od toga neće biti, to sam spriječio i ne bojte se, svi će biti pošteni. I onda su počela puštanja i svi su pušteni osim mene. Ja sam jedini ostao na kraju. Ali još uvijek su bila dvojica i ja sam onda rekao stražaru, idi kod Talijana, talijanskog ovoga šefa i reci da je jedan čovjek iz zatvora želi razgovarati s njime. Stražar je imao instrukcije, vjerojatno za takvi slučaj, da ne ide kod Talijana, nego da ide kod ovog Splićanina, Hrvata. I ja sam poznavao i ovoga Splićanina koji je tu vodio policiju sa hrvatske strane. On me pita, šta vi hoćete? Ja kažem, ništa. Kako ništa? Ništa. Ali dobro, vi ste htjeli razgovarati sa Talijanom? Da, ali to je moj neprijatelj. Htio sam razgovarati s neprijateljem, a vi ste moj brat. Sa vama ne mogu razgovarati, a sa njime mogu. A zašto ne možete samo razgovarati? A zato što vi držite mene bez ikakvog razloga ovdje. A sve ste pustili osim mene. I ja sam htio pitati Italijana, neprijatelja, zašto moj brat mene drži u zatvoru. I šta hoće sa mnom? Onda on razmišlja, ima neku knjigu, kaže, ajte, vi ste sada konfinirani od strane talijanske uprave, ja imam ovlaštenje da vam to kažem, svakog dana u 11 sati morate doći na policiju da se javite i upišete u knjigu. Ukoliko jedan dan to preskočite, poslije ne odgovaramo za vas šta će poslije biti. Kažem, ne brinite. I tako ja onda izađem i onda sam ja svaki dan dok se unska pruga popravila, koja je bila razorena, onda sam otišao preko Zagreba, došao u Banja Luku. Pred Hrvatskom Kostajnicom zastaje kompozicija jer je most za Bosansku Kostajnicu porušen. Čujem kako me neko zove. Iz dućana trči prema meni Mehmet Fazlić, moj politički istomišljenik. Obavještava me da se u policijskom zatvoru nalazi Nebojša Grbić sa još 8 studenata, te da se svake noći ustaše iživljavaju nad njima raznim torturama. Moli me da se zauzmem za njih u Banja Luci jer teško da će još par dana moći preživjeti. Ja sam išao odmah, još je bila noć i nema Gutića jer je Gutić nekim poslom odsutan, ali njegov zamjenik će me primiti, doktor Neđelski. Onda sam tražio intervenciju za 9 studenata u Kostajnici i ja to pričam Neđelskom. On kaže, kolega, možete biti sigurni, kroz par minuta oni će biti pušteni i moći će ići u Beograd. I jedva sam nešto skoro napolo vjerovao, ali više sumnjao i kaže, vi možete izići, rukova smo se. Poslije kad sam došao u Beograd i ja pobjegao, našao sam svu 9 i oni su mi potvrdili sve to što sam čuo, već spašeni bili. Banja Luka Viktora Gutića pamti kao jednu od najnegativnijih ličnosti u svojoj istoriji. Kakva su vaša sjećanja na tog čovjeka? Kad je došao ovaj Gutić sutra dan, otišao sam kod njega. Kod njega je bio javni tužilac koji je bio prema meni uvijek strašno neprijatno raspoložen, tako da se nisam se rukovao sa njime uopće. Samo sa Gutićem. Moram priznati da je istinski se radovao. Ali mi je rekao, Hrvoje,
ti budi miran, vrši svoj posao, ništa se od tebe ne traži. I dobro, radi u svojoj kancelariji. Tako je bilo, počelo. Onda sam otišao poslije sutra dan u policiju u Stašku, Blaža da pozdravim. I tako pričamo šta je bilo. Ja ne kažem da su me gonili već, da sam bio u zatvoru i tako dalje. I odjedanput otvaraju se vrata i jedan ustaša kaže, gospodine šefe, doveli smo one. Kaže, dovedi ih unutra. I unutra ulaze, mislim 12 da je bilo mladića koji su mogli imati 27, 23, možda i neko 25 godina. I koliko se mogao tad sjetiti, nekolicinu od njih sam zapamtio jer sam bio u Trbovljanima. Trbovljani, to je kod ovoga Gradiška, ili tako? Trbovljani. Tu sam ja bio kod Kotura, kolege, i upoznao njih. Ove druge se nisam mogao sjetiti, ali znači sve to otprilike to. I on počeo odmah da ih psuje i Srbiju i sad kako dalje, majku, i on će njima pokazati. I onda zove stražara, vode ih dolje u Bodrum. Onda ja kažem, Blaž, ko su ti ovo? Kaže, kako ko? Pa ne vidiš da su četnici? Ja kažem, oprosti, vidim da su seljaci, vidim da su ljudi mirni, dobročudni. Kaže, Hrvoje, to ti je prvi i zadnji put da si tako nešto rekao. Nikada više da se ne usudi. A ja ustanem, kaže, zdravo Blaž, pružim mu ruku, on meni i ja odo, i tako smo prekinuli. Sad, šta se dešava? Počnu dolaziti familije nekih ljudi iz drugih mjesta okolo koji su došli pred preki sud ustaški. Pita mene advokat Hrvoje, šta ću sad? Ako ih branim, ode moja glava. Ja kažem, Mirko, ti znaš da si advokat, ti znaš šta ti je tvoja dužnost i vrši svoju dužnost. Ali onda ščepaju i njega. Ali on uspije sebe odbraniti i puste ga. Onda ga opet traže, ali on se sakrio. Mene trevi Blaž, on kaže, Hrvoje, zapamti. Nema rupe na kugli zemaljskoj gdje se može Nokovi sakriti, a da ga ustaška kama ne pronađe. I onda jednog dana ja idem u kancelariju ujutro i prolazim pored Banske uprave. A izlazi Jović, jedan od dva brata, oni su imali knjižaru, imali su štampariju. I onda čujem, kaže, gospodin Hrvoje, imali smo noćas sjednicu stožera, vi ste osuđeni na smrt. Idem u kancelariju ujutro i prolazim pored Banske uprave. Ono ima nekoliko stepenica ispred vrata, gore je taj stožer. A izlazi Jović, jedan od dva brata, oni su imali knjižaru, imali su štampariju. I onda čujem, kaže, gospodin Hrvoje, imali smo noćas sjednicu stožera, vi ste osuđeni na smrt. Ali nećete biti ubijeni u Banja Luci, nego ćete biti odvedeni u Lepoglavu i tamo ćete biti ubijeni. Kako sada bježati? Sad sve ceste su u njihovim rukama. Ja nemam nikakve mogućnosti da bježim u tom pravcu Splita. Gdje ću? Pa jedino Srbija, ona je pod okupacijom, tamo je Ljotić, možda ću moći tamo da se skrasim. Ali kako doći? Treba doći do ove propusnice. Onda idem kod Kesića i objasnim šta se dogodilo i šta ćemo sad. Ja kažem, znate šta, ja znam sigurno da kad oni imaju, čuo sam pričati od ljudi koji to znao, kad oni imaju noću svoje sastanke, onda piju, večeraju, opijaju se, osuđuju na smrt, prave spisak koga likvidirati i idu na spavanje.
i tek poslije podne predveće oni dolaze na posao. Prema tome, sve dotle, ja sam siguran, neće me niko apsti, jel? I sada šta je? Najbolje ovako sam računao. Ja ću ići u ustašku policiju, jer tamo nije Blaž i on je odsutan, a zamjenik njegov, doktor Vinek, je bio u Splitu komesar policije. Nismo se nikada upoznali, ali ja sam znao da je on prijatelj od glavnog urednika Novosti, doktora Marinkovića, koji je Ljotićevac. Veliki prijatelji su oni sa studija i ja ću na taj način nastojati da se pozovem na njega. I sada dolazim ja, ulazim i dostižem u samom tom holu, stižem jedna starica koja se okrene, ja kažem doktor Milica Bogdanović, ona je profesor filozofije, čiste filozofije, bila u Zagrebu kad je došla ona novina Hrvatska, onda je, mnogi su Srbi iz Zagreba dobili, nisu prognani, ali su dobili mjesta u drugim službama, jeli, i ona je upućena u gimnaziju Banja Lučku. E sad, šta je sa tom Milicom? Ona je, saznao sam, u Gospiću bila u gimnaziji i u 6. razredu, znači 16 godina je imala sa Grbom. Taj Grba je bio čuveni glumac u Zagrebu, ali tad je bio đak, jeli? Njih dvojica odluče da idu iz austrijske škole, gimnazije, kao djeca, tako rekoš, da idu u Rusiju, da traže gdje je ta Poljana i da traže gdje je taj Tolstoj. I stvarno su otišli i uspjeli da nađu i Poljanu i Tolstoja i sa njime da vode vrlo interesantne razgovore. Onda je ona napisala kasnije knjigu Tolstoj. Ja je imam, posvećena meni, i mislim da je to remek djelo, da je teško da je još neko uspio tako da dade Tolstoja kao što je to ona učinila. Poslije pitanja nju, šta ćete vi, gospođo, u policiji? Kaže, vani su plakati u kojima piše da kogod ima neko odlikovanje, mora da ga vrati policiji, preda policiji. A ja sam dobila za službu svoju u Zagrebu, dobila sam odlikovanje Svetog Save 3. stepena i sada dolazim da ga predam. A šta ćete vi, gospodine Magazinoviću, ovdje? Ja kažem, ja sam osuđen na smrt, pa sam došao u policiju da tražim da mi dadu propusnicu za Beograd, odnosno za Zemun se govorilo. Pa kako ste imali hrabrosti? Pa jeste vi pametan ili lud čovjek? Bježite, nemojte ići. Ma ja kažem, gospođo, ne brinite, ništa ne brinite. U tom momentu iz stepenice silazi Kolonić, ustaški agent, koga sam ja poznavao i to dobro poznavao, je bio prijatelj od mojih prijatelja, pa tako postao i moj prijatelj. I Kolonić, kad je silazi dolje i kaže, Hrvoje, za dom. To je bio pozdrav za dom i digne se ruka. A ja kažem, zdravo, Koloniću. Prozim ruku ovako, malo me čudno to pogleda, nasmije se i kaže, šta ćeš ti ovdje? A ja kažem, je li gore Blaža? Ja znam da ga nema. Nema Blaža, pa ko je gore? Vinek, doktor Vinek. Pa to je moj poznanik. Pa šta si ti? Otio sam da dobijem propusnicu za Zemun. Dobio sam telegram da je tamo neka fabrika cipela da se raznosi jer je pobjegao vlasnik i šta ja znam. I treba da idem da to spašavam. A on vadi iz žepa jedan papir, čitaj, Hrvoje. Nalog za hapšenje Hrvoja Magazinovića. Ima on koji me poznaje i sad sam mu ja došao na gotovo. Pusti mi da razgovara sa Vinekom. Hrvoje, ako ti misliš da možeš rešiti s njime, izvoli. Ja nemam ništa protiv toga. On vrati papir u džep i vodi mene gore u Presoblju. Bila su otvorena vrata i ja vidim Vineka. Mogu li vam što pomoći? Ja kažem, možete, zato sam i došao.
Ja opet pričao o cipelama i tražim i on kaže, pa kaže, nema problema. Kaže, gospodice sekretarici, dajte gospodinu Magazinoviću propusnicu za Zemun. A onda on ovako nešto čini očima, znači ona mu daje neki znak. A onda kaže, izvinite samo moment, on se vrati za stol i izvuče ladicu i nešto čita, ali nije izvuko iz ladice. Kaže, oprostite, ali ja imam drugu instrukciju za vas. Vrlo neprijatno. Ja kažem, čujete, što bilo da bilo, može samo biti neka greška. Sad ulazi Kolonić, pa kaže, da, kaže, gospodine šefe, ja poznajem gospodina Magazinovića, on je bio u istoj ćeliji sa stožernikom Gutićem. Prema tome i ja se čudim otkud on ovakvo rješenje za njega. To zbilja mora da je neka greška. A on kaže, a sad šta ja mogu? Treba greško to ispraviti. Kako? Ja kažem, lijepo, ja ću vam reći kako. Dajte mi vezu telefonsku sa stožernikom Gutićem. Tu je moj mozak bio zastao i to moj mozak više nije radio. Ali ja sam poduzeo tu akciju bez razmišljanja. Kaže, izvolite, imate stožernika. A šta sad, Bože mili? Ja kažem, zdravo Viktore, ovdje Hrvoje. A kaže on, ovo nije Viktor, ja sam njegov privatni sekretar i nema toga zbog koga bi ja njega sada budio dok on spava. I neću ga buditi i zatvori. Ja kažem, pa dobro, u redu, evo, ja ću sad doći. Ali ništa mi mozak ne radi, nego ja sad automatski to govori. Kao da sam pripremao to. Ja ću sada doći, evo, kroz 8 minuta, pa ćeš mi ti središemo to, pa neka onda Kolonić donese meni propusnicu na autobus. Dobro, u redu, zdravo, evo dolazim. Izvinite, stožernik me zove na razgovor, pa onda poslije pošaljite Kolonića, dođi ti na autobus, pa donese mi propusnicu. I ja ne tražim dozvolu da iziđem, nego zdravi i odo ja. Ide na autobus je ispod advokatske kancelarije. Sa mnom je Zora, a u momentu jednome nestane Zora. Ne vidim je negdje otišla. A ni stepenice iz kancelarije izlazi kćerka od advokata Novkovića koji je u zatvoru. I kaže, bježite Hrvoje, evo gore Ustaševa straže u kancelariji. Nije ona završila to, dolazi ova čerka od stanarke stanodavca gdje sam ja stanovao. Kaže, eno ih, kaže, u kući, traže vas. Šta ću sad? A ništa. Imam dokument, sad ću ući u autobus. Ja kažem, Sveto, ulazi ti prvi. I uđe Sveto, ode u autobus. Pred autobusom stoji dvojica ustaša, jedan drži spisak. I gleda svakome i provjerava je li u spisku. Dolazi Zora i gura mi propusnicu na Milan Božić. Na Terazijama obandere obješeni ljudi, nakon što su strijeljani. Prizor je užasan. Nasuprot njima, pred kavanom, sjedi velika grupa i pije pivo, kao da se ništa nije dogodilo. Prolaznici negoduju, kako zbog samog čina, tako i zbog bezdušnosti onih koji mirno piju. Stigla je i Zora. Pobjegla bez ičega osim haljine na sebi, baš kao što sam stigao ja, praznih ruku. Neki stariji službenik u ustaškom stožeru, obiteljski prijatelj, donio joj je propusnicu upravo pred odlazak autobusa. Ako odmah ne krene, bit će odvedena u javnu kuću koja se uspostavlja od srpskih djevojaka za ustaše i njemačke vojnike.
Drugi svjetski rat proveli ste u izgnanstvu svojevrsnom u Srbiji, a onda ste prebjegli u Italiju. Sticajem okolnosti obrali ste se i na jugu Italije i tamo upoznali ni manje ni više nego Lakija Luciana. Ja sam radio propagandno i štampao neke letke koje smo onda slali u Jugoslaviju. I sada, da me ne bi policija talijanska uznemiravala, meni je jedan Talijan stavio na raspolaganje svoju vikendicu u jednom ljetovalištu talijanskom blizu Salerna. I došla je nedelja, autobus ide, znam kada ide, jeli, i ja sam bio na 800 metara visine, je to bilo, sišao dolje sa materijalom i treba da nosim to jednome štamparu u Salernu. I kad sam sišao dolje, neki su Talijani igrali balote, međutim, nema autobusa, on je već prošao. Ja sam vidio ga prošao, ali računan ima sad drugi, jel? A Talijani kažu, nema. Nedeljom je ovo zadnje. Vi ne možete danas, pa imali ikakvog načina. Kaže, ima jedan. Ja kažem, koji? Vidite ovu vilu tu, sa čemperesima, ovaj visoki zid, vidite ova vrata zelena. Tu lupajte u ta vrata, otvorit će vam jedan gospodin i tražite, zamolite ga da vas on odvede u Salerno. A onda se vrata otvaraju, pojavljuje se jedan gospodin u tamnom odijelu, izvanredno odijelu, nasmijan, vidim Talijan je po kosi kovorčastoj, po licu. Kaže, a šta gospodin želi? Ja kažem, izvinite, ne želim ništa, ali zašto ste tu? Pa rekao, zato što sam trebao sa autobusom poći u Salerno, a nisam znao da nema više autobusa. A meni je vrlo hitno. Pa nema problema, ja ću vas odvesti. Ako ćete biti tako dobri, ali žao mi je da ja vas uznemirao. Ništa. On se vrati, za čas izleti jedan automobil, crni, dugi, kako ću gledati poslije u filmovima da ova mafija, ali tad nisam znao da se mafija služi sa velikim ovim crnim automobilima. I kaže, izvolite, sjednete. I sjedimo, vrtimo se, amo tamo, čas gore, čas dolje. Kaže, eno, vaš autobus, mi ga stižemo. I ja ću dati njima znak da zaustave, pa vi onda uđite. Dobro. On zaustavi autobus i ja mu zahvalim, on mi zaželi sreću i ulazi na autobus. Tek na robiji, kad sam bio u prevodilačkoj grupi, neko je dobio špigel njemački i tu vidim članak i vidim sliku i odmah sam prepoznao šta piše. Piše Laki Luciano. Nakon preko 2 godine potucanja po talijanskim logorima, riješeno je da se preseljavamo u Njemačku. Ta vijest me neugodno iznenadila. Naime, dok sam bio u Italiji, bio sam blizu Jugoslavije. Razmišljao sam kako bih mogao Zoru prebaciti u Italiju kad bude puštena s robije. Na robiji, evo kako, kad smo mi iz Ebolija, naša jedinica i Slovenci išli za Njemačku, onda je brat od Ljotića koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći naslijedio njega u političkim stvarima. Onda je rekao meni, kod mene je došao jedan Slovenac koji kaže da je naš čovjek i donio mi pismo od ministra Kreka, prema tome koji je na čelu Jugoslovenskog tog komiteta u inostranstvu i moli me da iziđem u susret ovom čovjeku ono što predloži, a on predloži treba nam u Trstu jedan čovjek koji zna talijanski da nam pomogne u poslu, jer mi otvaramo, ja i još jedan prijatelj, otvaramo gostionu. I sad će se moći tu u gostioni saznati mnoge stvari o stanju Jugoslaviji, jer ja kao Slovenac lako ću komunicirati sa
Slovencima, a neka Hrvoje gdje treba talijanski. I ja sam rado to prihvatio zbog toga što je žena moja Zora već bila na robiji i čekao sam da ona iziđe pa da ću naći neku vezu da je izvuče. U Trst sam stigao bez prebijene pare. Moja dva Slovenca, Fer i Janez, nikako nisu uspijevala otvoriti gostionicu, budući da nisu imali novčanih sredstava. Stanovali su kod jedne tršćanske slovenske obitelji. Uskoro sam im se pridružio. U toj kući, u tom stanu, bila je jedna djevojka koja je došla iz Auschwitza, pokazala mi ove brojeve i ona je bila antikomunista. A njezin brat je bio komunista i za vrijeme okupacije policija je došla i kod brata našla letke protiv komunizma. A sestra je rekla, to nisu njegovi, to su moji letci i ja širim te letke. I da bih ja oslobodila brata i uspjela sam. Ja sam išla tamo. A sada, razumio sam da taj brat može biti opasan, ali šta sad mogu? Tu sam, jeli? Konačno ću ja kasnije otkriti da taj koji je trebao da otvori krčmu, gostionu, da je on poročnik UDBE. Kada smo se rastali pred Savskim mostom one jezive večeri 16. oktobra 1944. godine, s tugom sam krenula kući. Netko je s kućnih vrata vikao, svi na ulicu, brzo. Sišli smo. Na čelu jedne čete ili voda partizana prepoznajem starog poznanika po zlu, ustašu Ivicu iz Banja Luke. Sa zaprepaštenjem viknula sam, jao, to je ustaša koji nam je 1941. godine opljačkao kuću. Ja sam već osjećao da me prate po Trstu. To sam osjećao da me prate i bio sam veoma zabrinut. A onda sam nalazio ljude koji vrše prebacivanja i sve su sigurni jer su prebacili mnoge ljudi, ali sve su to ljudi, zapazio sam, neke sam poznavao, to su ljudi bez značaja političkog. To znači politički ne mogu proći preko njih. I stvarno nisam izabrao nekoga od njih, nego mi se javio jedan drugi Slovenac koji je bio radio za Ljotićevog brata kad je u Trstu bio generalni konzul, pa je dobio zbog toga 20 godina izgnanstva, po otocima talijanskim su ga vukli i taj moj Ljotić je imao veliko povjerenje u njega, kao što biva najčešće, baš tamo gdje imaš veliko povjerenje, tu stradaš. Tako sam ja stradao. On me izručio na način, on će putovati u Beograd i putovao je, ponio je moj papirić kao znak da Zora ide sa njime i Zoru su strpali u zatvor. Ali su onda, on je došao meni i rekao, Zora čeka kod jednog seljaka i oni su njemu premjestili kod seljaka i sutra treba da budete vi na granici, ali nažalost ja neću moći. On mene poveo dan ranije bio gdje će to biti mjesto. Ono što sam vam jučer pokazao, tu budite tačno u toliko sati, ona će doći. A on je morao da putuje. I ja dođem tamo i vidim, vedem s sobom prijatelja kome sam rekao, budi jedno 30 metara iznad mene, ako je ovo klopka, barem ti da ostane živ, da znaš šta se za mnom dogodilo. I zbilja ja se popnem tu gdje je jedna kao mala jedna poljana i iz šume izlazi Zora. Ide prema meni, ja prema njoj, mi se zagrlimo i odjedanput ruke uvis. Diži se, leći možeš samo kad čuješ znak za lijeganje. Uspijevam utvrditi da pred vratima stoje dvojica stražara.
jedan ili drugi stalno gledaju u mene. Tako će biti iz dana u dan, iz noći u noć. Sjeo sam na stolčić i oslonio se o zid. Lupa na vratima. Zabranjeno je oslanjati se o zid. Stavio sam ruke na stol i o njih oslonio glavu. Možda ću tako zaspati. Lupa na vratima. Odmakni se od stola. Pitam, mogu li leći na pod? Ne smiješ. Sada mi je postalo jasno šta mogu. Vode nas jednim automobilom natrag u Sloveniju, u zatvor i tu sam proveo istragu i bila mi je suđenje u Postojni. Osuđena 20 godina. Predsjednik je vijeća tražio od mene kategorički da pišem, da izjavim da ću žalbu podnijeti, ali ja sam mislio da je trik jer onda ima pravo i tužilac. I onda sam gotov, jeli? Nisam htio, odbio. Dugo je čitana optužnica koja se uglavnom dala svesti na moju antikomunističku propagandnu aktivnost prije rata, za vrijeme rata i poslije rata. Zatim špijunska aktivnost u korist neke strane sile. Koliko se sjećam, nije bilo rečeno za koju službu. Zoru je optužba teretila da je pokušala ilegalno prijeći granicu, a jadnog seljaka da je Zoru primio na stan jedan dan. Meni 20 godina strogog zatvora s prisilnim radom i 5 godina gubitka građanskih prava. Zora 6 mjeseci, uvjetno na 2 godine, a seljak 5 godina strogog zatvora s prisilnim radom i zapljenom cjelokupne imovine. Bilo vam je jako teško. Jedna od veoma surovih teških epizoda je ona sa miševima. Kad je došlo vrijeme ručka, oni dođu, donese mi ključar od ključa i donese mi neku komad kruha i u tom momentu vidim kroz onu rupu brkove. Brkove, onda dvije lampice, izlazi jedan miš, drugi, treći, 4, mislim da je 4 bilo. Znaš. I gledaju me, izišli, rasporedili se oko rupe i gledaju u mene i kreću brkovi i kreću oni na mene. Ja onda skočim i udaram sa cipelama, on se odbije od zida, ali tako kao da je od gume. I ja tučem i nema. Guma. Ništa nisam mogao da je navodim. Kad sam vidio, sam izgubio, osjetio svu snagu da više ne mogu, onda sam ja ništa sjeo i sa ovim čebezom se potpuno pokrio i zavio da oni ne mogu doći do mene. Jer vidim, jurišaju na mene. A onda ih osjetim na glavi. Na glavi i počnem tresti glavu, neki padne, ali opet mislim da su uvijek bila 2, uglavnom 2 gore i kljuju. Ja sam se spasio na taj način što sam došao na ideju, oni žele kruh. Jer uvijek dolaze kad se kruh podijeli. Onda sam ja taj kruh rasporedio u 5 kupica, hrpica okolo te rupe i oni su to lijepo slatko pojeli. Onda su se vratili dolje, ali onaj koji ih je doveo, koji prvi, on se okrenuo prema meni i pozdravio me brkovima i otišao. I svaki dan se to ponavljalo. Robijali ste i u Sremskoj Mitrovici? U Mitrovici sam, ja se nisam vodio pod imenom Magazinović, nego i Ginjatović. Zbog toga što sam bio konspirativno. Vjerovali su da je konspiracija može uspjeti i vodili su me pod Ginjatović. Tako sam dobio na prvom katu ćeliju broj 1. A oni su otvorili, ja sam ušao u ćeliji, ama ništa nema. Ništa. Nema slamarice, nema čebeta, nema ni ove završenje nužde posude. Kako ću ovdje? Šta ću? Čujem neko lupa u zid. I osjetim, to je Morzeovo, azbuka Morzeova, ali ja je ne znam, ja sam tek novi, nisam u kontaktu, nisam naučio
od starih robijaša, neki stari robijaš je tu ili provokacija UDBE da me izazove. Ja sam znao jedino 3 slova. SOS, spasite duše naše, i kucam spasite duše naše. Onda je još sutra, preksutra pokušavali, nije više bilo, nisu mogli od mene saznat ništa i to je prestalo. Tek kad je moja izolacija prošla nekoliko mjeseci, užasnih, jezivih, jer sam ja tu obolio, čitava moja lijeva strana je bila tako oboljela da samo kad sam glavom tukao u zid je mi bilo malo lakše. I to je trajalo, ja sam brojio 40 dana, ti bolovi. Pretvorio sam se u ništa koža, kosti i ništa više. Možda sam imao 25 kila, ne vjerujem više, jer imam tanke kosti. Ne mislim na zaposlenje. Najprije ćemo zajedno u Banja Luku njenim roditeljima koji su 16 godina patili zbog mene, koji su Zori po zatvorima slali pakete, pa Zorinoj sestri, pa zatim skupa sa Zorom meni slali pakete 10 godina. 6 mjeseci nisu znali za Zoru je li živa, godinu dana za mene. Sada, konačno, bit ćemo svi zajedno neko vrijeme, a onda mojima u Split. Dok sam bio na robiji, ja sam onda razmišljao, Bože moj, da li sam ja pogriješio što sam antikomunista? Možda nisam pogriješio, možda će ovi usrećiti narod. Teško mi je to vjerovati, ali možda. Pa sam i počeo sumnjati. Ali kad su sve te metode 9 mjeseci primjenjivane na meni, njihove torture, onda sam rekao hvala im, teško mi je, ali hvala im što mi dokazuju da sam ja u pravu, što sam antikomunista. I onda je došla ideja da, pošto sam znao o pokolju 3000 mojih političkih istomišljenika, onda 10.000 Slovenaca, onda još 20.000 raznih srpskih jedinica ili straže Nedićeve ili četnika ili tako, onda sam ja odlučio, ako jednog dana iziđem na slobodu, da sve ovo opišem. S jedne strane, da nekako kao odajem zahvalnost onima koji su zbog ove ideje pošli u smrt, a s druge strane da saznaju ljudi u Jugoslaviji šta je sve bilo s nama i šta smo sve proživjeli. Tako mi je došla ideja da napišem knjigu. I kad je Zora obolila vrlo teško, bolovala je nekoliko godina, amputirale obe noge, tako da je bilo polovicu žene, ja počnem da pišem te memoare, moja sjećanja. Kaže ona, pa dobro Hrvoje, zar ti je malo napora oko mene i robije, pa da još imaš snagu da to pišeš. Nemoj to raditi, odmaraj se. Ja kažem, Zoro, mi smo i ti i ja stvoreni za djecu, ali eto, nismo imali vremena za djecu. Naša želja da imamo djecu nije se mogla ostvariti. Za nju je to bilo kasno. Poslije 3,5 godine braka tijekom rata bili smo razdvojeni 16 godina. 5 godina moje emigracije, 11 godina robijanja od 20 dosuđenih. Rado bismo usvojili neko dijete, ali se zakon pobrinuo da političkim krivcima spriječi trovanje usvojenika. Ipak, živjeli smo zadovoljno, radujući se i sitnicama. Ja sam pravio bilješke za pisanje sjećanja. Kažem Zori, Zoro, s obzirom zbilja da ne imamo djece, neka budu sva djeca u ovoj zemlji i sva djeca svijeta koja saznaju za ovo, neka nešto nauče i neka vide da neko misli na tu buduću djecu. Knjiga Sjećanja Hrvoja Magazinovića kroz jedno mučno stoljeće uhvatila je dubok korijen u dušama istinskih poštovalaca čovjeka. Njeno drugo, dopunjeno izdanje, štampalo je društvo Hilandar iz Valjeva. Mislim da smo prepoznali u Hrvoju Magazinoviću jednu čovečansku otvorenost ka drugome.
iako dakle nije naše vere, mi smo u njemu prepoznali onog evanđelskog milostivog Samarjanina. I mislimo, ne da mislimo, nego smo ubeđeni u to da to osjećanje hrišćanske ljubavi, hrišćanske otvorenosti za drugog čovjeka naravno da postoji u samom biću naše pravoslavne vere i zato smo mislili da je sasvim logično i sasvim shodno da upravo mi objavimo knjigu Hrvoja Magazinovića. Sam Hrvoje, iako dakle, nije pravoslavne vere, a društvo Hilandar pre svega neguje pravoslavnu duhovnost i kulturu, on je čovjek koji je jednog, tako reći, ranohrišćanskog etosa. On je taj ranohrišćanski etos ogleda se pre svega u tome što je on čovjek ljubavi. On svoju egzistenciju gradi na ljubavi. Dakle, ne više samo na biologiji, na krvi i mesu, pa čak ni na sopstvenoj pripadnosti sopstvenom rodu, već pre svega na jednoj svečovečanskoj ljubavi. A opet, sa druge strane, vrlo je interesantno da je do te ljubavi kojom voli sve ljude, pa čak i svoje neprijatelje i svoje mučitelje, što je zapravo i osnovna poruka ove knjige, volite se ljudi i oprašta svima, pa i onima koji su mu učinili zlo. On je do te ljubavi došao na vrlo jedan konkretan način kroz porodično obrazovanje, kroz evanđelje, ali i kroz rodoljublje. Hrvoje Magazinović je zapravo jedna paradigma jednog pravog istinitog čovjeka. Evo, ja mogu iz ličnog iskustva da kažem da sam zaista u današnje ova smutna vremena i kada je, kako reče mitropolit Amfilohije, nepoverenje je gore od side. Ono razara tkivo čovečanstva. Nepoverenje, gubitak vere u čovjeka, gubitak vere u mogućnost ostvarivanja života na principima dobrote i ljubavi. Dakle, ne samo vere ne gubitak vere u Boga, ali gubitak vere u praktično ostvarenje vere u svakodnevnom životu. Hrvoje je taj čovjek koji je to dokazao u životu da je moguće. Zaista da je moguće živjeti na principima dobrote i ljubavi i da je moguće doživjeti čitavo jedno stoljeće i pored svih muka ostati jedan ugodan, prijatan i radostan čovjek. Knjiga je promovisana i u Banja Luci, gradu o kojem je Hrvoje Magazinović ispisao mnoge stranice svoga sjećanja. Ja sam izbacio iz sebe svaku mogućnost neke osvetoljubivosti. Kad je Zori bilo najteže, ja sam im pitao Zoro, kad bi sad imala mogućnost da se osvetiš mučiteljima, šta bi uradila? Kaže Hrvoje, ja sam već oprostila, ali ne želim da vidim te ljude, ali nikome ne želim zlo. I onda sam ja poljubio i rekao, Zoro, blago tebi, blago meni, ni ja ne mrzim, nikome ne želim zlo. To je bilo moje 20. stoljeće. Moj život je bio traženje najboljeg puta, ali i mnogi drugi ljudi imali su isti cilj. Imali su dobre namjere i na njima popločavali svoj put i put svog naroda. Ipak, iz mora istina i iskustva može se prihvatiti geslo. Čini drugome ono što želiš da drugi tebi čini. Brani drugoga od sebe, a sebe od drugoga. Pomozi da drugi budu sretni. Pokaj se u istini i oprosti da ti bude oprošteno. U vršenju tih istina nema mjesta mržnji. Jame našeg krša, bunari, potoci, rijeke, naše močvare, sve puno kostiju zasutih mržnjom, mole nas, vapiju i traže. Volite se ljudi.